Grup Gedawung lagu malam hadir. Talang. Jaroib. Ambu Groma kada pas ke balai desa tayub bisa boleh. Aja kepi jangan kape bareng guys. Apa bang? Gending apa? Apa bang? Terus tekah biasa bro. Sampan balik terus tekah. Bekalan Pakampung Suradi tidak pernah karena artis tukang soteng Jekaran naga nompa Honda setata segala motif Jekaran naga noro atika Mon penale cinta marasa pena Mon serenale yare sengode etina bahaji sari roksi rasana eman yare konele kota pade dalam bina mancepote Sorong makane Sorong pekele Masoro korong Kemper nati kale Mangaposan Makesa kejebulan Berinya polong Aduh
Matur nuwun. Penampilan dari orang nomor 1 di Desa Tunjung Guji Alit, Abah Haji Sari Rosi, Kepala Desa Tunjung, mendampingi Pak Kampung Surati sing duwe keamanan Desa Dadapan, yang telah sudah tampil di pagelaran Jaipongan saklajengipun kami panggil jago tunggal dulu, sing duwe Selasa Pahing di bulan Syawal. Siapa dia? Bos muda Roib Gedawung. Sumonggo. Caca Roib sing duwe Selasa Pahing bulan Syawal nanggap tayub. Monggo mriki joget-jogetan geningipun kersa panjenengan Gunung Sari utawi Salomean. Monggo Jaipongan monggo Jaipongan. Mama, yuk 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 yuk. Ayo sambure.